Dobar dan, poštovani gledalci. Dugo se nismo vidjeli. Mala pauza je bilo u pitanju, ali ovaj put evo nas nazad. Napokon, kao što je obećano, dugujemo jednu emisiju The Other 19 za kraj sezone, pošto sutra, jel tako, danas je sa mnom Antonio, by the way, poznato lice, Jesse Tonicare. Evo me, došao, obećali smo još prije da ćemo tamo ti i ja negdje 34. kolo da dogovorimo ko će ispas, ko neće. Tad su se meni karte srušile sve. Da si se odlučio, tad si ti baš odlučio preseliti se. Tad sam se baš malo izdvojio, nažalost nisam mogao pratiti ni utakmice toliko, tako da ni emisije nisu bile tu. A što sam obećao u zadnjim emisijama, ja mislim da su bile zadnje sirove emocije, da ćemo definitivno raditi mali review sezone, pogotovo osvrt na tim kola Premier Lige, koji će biti jako zanimljiv. Nećemo mi sad izvlačiti tim kola kao Alan Shearer i Gary Neville i oni Lavati, čitava ekipa puna Citya, nego pregledat ćemo malo ko je dobivao glasove The Other 19 koji smo marljivo skupljali, pravili Team of the Week svake sedmice i sad ćemo vidjeti šta smo mi tu dobili na kraju, pošto sam ja vodio cijelu evidenciju ko je koliko glasova imao, pa hajmo da izvučemo neka imena, nešto da vidimo šta ima. A htjedo ovo reći, mislim, danas je 9. juni, možda kad Raja ovo budu gledala, bit će 10. ili 11. Ovo je zadnji dan pred transfer rok, znači sutra počinje Armagedon, cirkus. Sutra je sudnji dan. I šta ćemo pratiti tokom transfer roka? Sutra ako ne budu Jesus, Tielemans i Marquinhos i Hiki i svi predstavljeni, nije ništa napravljeno. Odmah svima otkaz. Znači ovo mi je zadnji voz, super. Da uradimo emisiju za prošlu sezonu, jer nakon sutra mislim da više ništa nije važno. Ali hajde sad kad su se emocije malo slegle, kad se prašina malo slegla, kad smo napokon se malo možda smirili, došli sebi, udahnuli, izdahnuli. Ajme reci kod ti ko gost u 2 rečenice osvrt na Arsenalu u sezonu. Kako bi rekao Mustafa, prečest sam ti gost ovdje. Mustafa ti to rekao, jel? Da, pozdravim ja našeg čučija. Znaš da on mrzi ovaj prelazni rok i to sve. Yes. Način, mislim, ok je bilo, ne mogu, žao mi je na kraju, mislim, svima je žao naravno te Lige prvaka, jer smo izgubili u tom fotofinišu. Sretan sam u jednu ruku što smo se borili do kraja, što je Čala bio jednom rekao, hajde makar da se borimo do tog kraja, da ne bude 3 kola prije kraja 9 bodova prednosti za ove i čao zdravo. Ta utakmica Newcastle će ostati najveći žal sezone za mene. Ne, uopće one prije neću ni gledat to, kiksali su svi, Newcastle smo najviše kiksali, izašli smo, što bi se reklo, ko pizdice kakve i u tom ruhu je i završila sezona, nažalost. Jest, prav si. Ostaje taj žal za ti zadnjih 2 utakmice, 3 kako smo odigrali u odnosu na poziciju u kojoj smo bili. Suma sumarum, da neko ne zna šta se desilo zadnje 3 utakmice u ovoj sezoni, da pogleda tabelu na kraju sezone, naspram onoga što si očekivao početkom sezone, možeš reći da si negdje ok. Ok. Ali ništa više od ok. Ispao si rano u FA kupu, meni je to malo mi je trn u oku stvarno to što smo ispali tako brzo. Liga kup je prošao manje više ok, hendlanje igrača kroz drugi dio sezone mi se nije svidjelo, mogli smo definitivno više izvući s partija Tiernija da smo bili pametniji. Nisu samo u pitanju pojačanja, mislim, stvarno korištenje cijelog skvada mi nije bilo baš optimalno i hajde reći ćemo da je skvad tanak za kvalitetom i vidit ćemo iduće sezone kad se pojačavamo malo više. Jasno. Očekivanja moraju biti drugačije. Što se tiče same Premier Lige, kao Premier Ligi, tabela je završila, znamo kako, City je osvojio titulu, City i Liverpool, opet 2 izdvojene ekipe na vrhu. Očekujem da će biti iduće sezone, ali možda ne toliko kao što su bile do sada, ali hajde, živi bili pa vidjeli.
Chelsea i Tottenham su ušli u ligu prvaka. Jesmo li mi početkom sezone svi, ti se možda možeš sjetiti na grupi našoj, gdje komentiramo sve živo i neživo, mislili da će Chelsea i Tottenham ući u ligu prvaka? U onoj grupi komentiramo od Dininih treba do Arsenala u ligi prvaka. A to ti kažem, možeš li isfiltrirati ono što se odnosi konkretno na fudbal? Imaćeš 50 različitih sadržaja. Pa ja. Mislim, sve u svemu, nisam siguran, pogotovo, znaš šta, nakon prva 3 kola smo mi bili za ispadanje, to je da ćemo se boriti za ostanak, Tottenham je bio već u borbi za naslov, Chelsea je bio tu ni vritni mimo, ali Lukaku Chelsea je bio prvi. Chelsea je bio pojačanje, Lukaku je bio pojačanje sezone, a na kraju, eto, tako kako je Nuno otkaz, Lukaku se vraća u Inter, a sve samo niko nije, ja mislim, očekivalo ovakav rasplet. Mislim da su svi očekivali puno više Manchester United. To da su svi očekivali da će United na neki sirovi kvalitet, Bruno Fernandes, Ronaldo, Sancho koji je došao, da su svi tu očekivali da će biti više. Hajde, renkaj mi top 3 razočarenja ekipe. Top 3 razočarenja? Ja. Najveći. Prvi mi je Manchester United, iskreno. Nedvojbeno. Oni su podbacili skroz. Recimo još ko mi je jako podbacio je Leicester. Završili su 8. Da, ali cijelu sezonu kad gledam provlačili su se dosta. I moje treće najveće razočaranje je Burnley. Duša mi nikad neće preboljeti njihovo ispadanje. Jesti meni je žao. Znači, htio sam da taj Leeds ispadne, ne mogu ti opisati koliko, a na kraju je Leeds zaslužio ostanak, malo su se posložili, na vrijeme su dali otkaz, znači Bielsi, Burnley je zakasnio 1-2-3 tjedna, nažalost, šta je tu je, vidjet ćemo, hoće se uspjeti vratiti. Ko s tebi? Moja top 3, ne mogu vrstiti Burnley jer očekivao sam da će biti negdje među zadnjima. Ispostavilo se da će zasvijali par pozicija ispod crte završili, odnosno jednu poziciju ispod crte, tako da manje više tu su gdje su trebali biti. Moje razočarenje je isto najveće kao tvoje United, obzirom na pojačanja koja su dobili. 2 razočarenja koja bi izdvojio, jedan mi je Everton, koji po meni ima ekipu za top 10, ali eto, završili su na 16. poziciji, gdje su završili i zbog šokantne statistike. Prije svega, tu moraš istaknuti taj odlazak Carlo Ancelottija. Pa ja, malo ih je to pobunilo, jel de? Mislim da to niko nije očekivao. Mislim, je otišao prije početka sezone, ali mislim da to nitko nije očekivao. Mislim, razumijem Ancelottija, čovjek je osvojio ligu prvaka, naravno znao je kamo se vraća, znao je u šta dolazi. Teško je i odbiti Real kad te zove, ali sve u svemu mislim da je Everton tu jako puno izgubio. Ali vidi kako je to čudna jedna situacija. Znači, Carlo Ancelotti je sad, oficijalno najbolji trener svih vremena kad gledaš po trofejima. Ne možemo niko prići uopšte. Da. Stvarno, mislim. Došao u Real Madrid, koji znamo kakav je klub, znamo kakav su očekivanja, kakav je pritisak, sve živo. Kakve igrače, kakve zvijezde ima u ekipi, šta tu sve treba iskontrolisati. Frajer dođe i osvoji ligu prvaka. Znači, s čim on osvoji ligu prvaka i ligu? Zamisli, i na koji način ligu prvaka osvojio je maestralno. Mislim, ništa manje nego maestralno. Faktički čisto maestralno. Znači, on je znao da on ima igrače koji se ne mogu nadigravati. Ni sa Cityjem, ni sa Liverpoolom, ni sa Chelsea, ni sa PSG-om. Čisto na svoju pamet. On je sve posložio tako, znaš kažu ljudi protiv Cityja je bilo kao, da je Foden dodao, da je Mahrez dodao, da je baba muško zvala bi se dušu, što bi rekli. A jebi ga, ne možeš tako gledati. Tako je. Ne, hoću da ti kažem ovo, znači, vama je došao osvojio najteži posao, uzeo i osvojio ligu prvaka. Iste te sezone on je vodio Everton, i sa Evertonom je kolabirao. Koliko je to sad
koliko je važno da postoji neka simetrija ili da bude kompatibilan trener sa klubom i igračima, i sa timom koji igra, ali sa klubom prije svega u koji dođe i kako će se to sve posložiti. Tu nevjerovatno kako te stvari, ovisiš o tim stvarima, a uopšte ne možeš i predvidjeti, jel teško je predvidjeti ko odgovara, tačno je ga. Kad si vidio Ancelotti i Aran u Evertonu, pa moraš reći bit će dobri, Aran imaju dobri igrača, kontaš, mislim, logično je. Ali tu ispade ove sezone odron by the way. Da. Dobro, tu sam samo htio reći. Znači, meni je Everton drugo razočarenje i treće razočarenje po meni. Opet se vraćam u odnosu na silnu prašinu koja se digla u predsezoni, prošloj, u odnosu na Aston Villa. Koliko su oni maestralan klub, kako oni prodali Grealisha, a vamo kupili pola ekipe, zvijezde, tu će biti, tu nema prštiće od fudbala. Znaš Emil Smith-Rowe je mogao igrati u ekipi koja se bori, koja je ambiciozna, ne ostati u Arsenalu. Ali eto, i u našoj grupi je to bilo, doveli su Buendiju, doveli su Eno, imaju Remzija, doveli su Traorea, šta ćemo mi, jadni, Eno, Ings došao, katastrofa. I evo, ispostavilo se da završili 14. na tabeli, s negativnom gol razlikom, mislim, ne znam šta ti kažem, oni su mi razočarenje sezone, jedna od ta tri. Dobro. Ajde, top 3, rekao sam ti Manchester, Everton i Everton 16 i Villa 14. Oprosti da te pitam, je li ti Gerrard onda neko razočarenje trenerstva? Jest, mislio sam da je malo dublji. Da će više pokazati, a? Već ja znam, iz vremena još kad je on bio kao pandit na BT-u, on mi je bio jedini kojeg sam mogao iole slušati, tada, stvarno, Fred priča. Onda odšao u Rangers, se prekinuo Celticovu dominaciju, makar koliko god je mogao, i što nije lako, nimalo. Ne, jasno. Kad je on preuzeo Vilu? Nije on tu 2-3 mjeseca, on je tu sigurno pola sezone. Čekaj, baš sad gledam. On je negdje oko 12. 12. kolo, htio sam reći ovako nešto. Pa to je jako puno vremena, a nije uspio baš. I dobro je krenuo, pravo krenuo. Znaš, dobro, to je onaj početni šok kad dođe novi trener, pa se svi trude. Uglavnom, mislio sam da će on bolje završiti, mislio sam da će moći među top 8, top nešto, ali ništa, slabo. Odbrana ga izdala i pitanje kako će posložiti ekipu na Dobro, stvarili su sad već transfer Diego Carlosa iz Sevilje. Kako će se on snaći, ne znam. Hoće biti dobar, još ne znam, dosta su ga platili, nećemo se lagati. Ne para ljudi. Imaju, znači, ne libe se potrošiti. Nije samo do Grealisha, imaju on para kao klub dosta. Da, ma ne, kažem ti, što imaju para, što se ne libe potrošiti. Daće para ako treba, daće para. Dobro, koja su ti 3 pozitivna iznenađenja? Pozitivna? Sad si me... Tom baš i nisam puno ni ovako razmišljati, iskreno kažem. Pozitivno je sve u svemu, te neke trenerske promjene su mi ipak pozitivne koje su se desile, jer mislim da iskreno, ja sam jedno čekao da se tog Bielsu makne, jer mi je taj njegov nogomet bio sulud za englesku ligu. Recimo, pozitivna mi ta promjena Jessija Marsha. Mislim da će donijeti ipak nešto licu, čak da u novoj sezoni mogu igrati bolji nogomet. Naravno, moram reći, koliko god pozitivna promjena mi je bila i definitivno Crystal Palace, koji je... Znaš, završili su 12. Ali moram ti nešto reći. Crystal Palace svaku sezonu završi 12, 11 ili 13 u zadnjih 5 godina. Dobro, mislim, oni su meni načinno igrali dobar, lijep nogomet. Jesu. Igrali su ok nogomet. Gledao se nešto, ljudi se ospaju nekad na tu temu, ali XG, kreirane prilike, koje nisi realizovao u suštini. Da. Bil bi među 7 najboljih u ligi. Da su prema, dal golove prema prilikama. Da, koje su trebali. Tako da igraju dobar fudbal. I još ću ti mislim, dobro, to očekivao sam
promjenu, ali nisam očekivao toliku promjenu da će Eddie Howe uspjeti napraviti što je napravio. Ono je dobio je par pojačanja, ali to nije osim Brune Gimaraješa nije niko pojačanju za kojim je ono tragalo pola Europe ili pola svijeta, znači možda su ga svi htjeli. Yeah. Tako da zapravo Newcastle mi je najveće ono pozitivno iznenađenje. I meni iskreno da kažem, ja sam mislio da će oni u ovoj sezoni ispadati, pogotovo kako su startali, kako su odigrali do decembra, bili su katastrofalni. Ali totalno su krenuli sezonu, svaka im čast na tome i bez obzira na investicije. I super. Znači meni se Newcastle i Crystal Palace moram izdvojiti, ovo ostalo manje više tu je negdje, nemam niko da me nešto fascinirao. Newcastle, Crystal Palace, West Ham igru fin futbal jedan dio sezone. Jedan dio, nažalost, da. Nažalost, jedan dio. To je to, otprilike. Mislim, svi znaju tabel, nećemo čitati sad. Da, pa nemamo se. Mjesto po mjesto, ispali su Burnley, Watford i City. Kad pročitaš ta 3 imena ima i smisla. Jel, mogo je tu biti Leeds ili Burnley, to je bila jedina dvojbenost na kraju, ali tako je ispalo kako je. Što bi rekao Dino Norvić, zapravo najbolje pare okreće i kad jedna sezona ispadnu, druge se vrate. Pa potpuno je pravo, oni isto kod imaju strategiju neku tako. Nevjerovatno. Hajmo da vidimo legenda moja za tim sezoni. Šta se može izvući? Krenimo od golmana. Ja ću ti čitati koje su top 3 the other 19 po pozicijama. Jel, je najviše izgalamljeni igrač. Što se tiče golmana. Jose Sa 5 puta u timu sedmice, Mendy 3 puta, Hugo Lloris 3 puta. Ne sviđam se ovo. Ja ne bi jednog stavio. Ne sviđam se ovo nikako. Ima jedan još koji se izdvajao, koji je tu vrlo bliz bio, a koji bi mogao tu biti. To je Nick Pope. Da, držao je Burnley dosta dugo. Ali Burnley i Nick Pope su po nekim statistikama, pogotovo Nick Pope je vrlo visoko, na primjer po broju odbrana je među 3 najbolja u ligi, a neš vjerovat po broju pasova, izuzev gol kikova, je prvi u ligi. Ozbiljno? Prvi ili drugi, nisam siguran. Prvi, ja mislim. Ja. Ne bi to očekivao nikad od njega. Znači, momak je, ja očekujem, meni je on odličan golman. Ali dobro, evo recimo, Jose Sa, Mendy, Lloris, eto, možeš razmatrati Nika Poupa. Meni ne postoji nijedna dvoumca. Jose Sa je za mene golman sezoni. Da, mislim, Jose Sa je bio bio je svi Wolvesi u kompletu su bili i konkurentni i dobro su igrali samo do negdje, 25. Kola od prilike, onda je sve krenulo nizbrdo. Pazi, vratili su oni pred kraj sezone. Dobili su par dobrih rezultata. Ali imali su jedno 10 kola baš rupu, nisu se mogli sastaviti. Ali Jose Sa je najviše puta bio u timu kola i Jose Sa je zapravo puno puta izvlačio nemoguće. Ja sjećam protiv nas one 2 utakmice i stvarno ima neke lijepe obrane. Lud. Tako da, što se mene tiče, ček. Najviše odbrana po šutu, najmanje primljenih golova po šutevima, u svim tim statistikama je prvi. Ima tu još par golmana, Alisson je bio solidan u ovoj sezoni, De Gea je bio odličan, branio je sulude stvari, ali u tog cijele sezoni Jose Sa je broj 1. Stavljamo njega na gol. Lijevi bek. Ovo je isto zanimljivo pravo. Robertson 6 glasova, Cancelo 5, 1 manje. I treći je lijevi bek pravo zanimljivo ko je upao u ekipu, a to je Walker Peters iz Southamptona. Men pravo drag lijevi bek. On je došao u Southampton prošle sezone, jel da? Za prošlu iz Tottenhama, jel je? Nije. Iz Tottenhama. Nije iz Tottenhama, brate.
Možda ja lupam, ali ne mogu da skontam da je Tottenham u pitanju. Samo sučetom. Imaš kako pomagalo. Ima, evo, otvorio sam već, je iz Spursa, za 13,5 miliona. Ne, to je bez zezancije, evo sezona, ali 2020, znači august 11.8.2020 iz Spursa u Southampton za 13,30 miliona eura. Jest, jer ja znam da je on igrao, ja mislim da mu je ovo 3. sezona u Southamptonu. Sad će biti 3. Ova koja dođe. Je siguran? Bili je na posud bio još jednu, sorry. Jest. Nebitno, ja sam, po meni najbolji lijevi bek je Cancelo, bez ne mogu dvojbice tu. Robertson je na kraju sezone, zadnjih par kola, nabio toliko dobrih nastupa i prešišao ga je za jedan glas, ali eto, nećemo zbog toga samo reći da ulazi u tim sezone, nego eto, hajde malo po tvom osjećaju. Meni, kad gledam 2 različita lijeva beka, Cancelo mi nije neki obrambeni bek, u odbrani mi nije baš nešto poseban, ali je prema naprijed neumoljiv, nemoguć, ima fenomenalan šut, ima osjećaj za asistenciju. Sjećaš se one s Vanjskom? Ma ja. Sterlingom. A Robertson s druge strane je odličan obrambeni bek. Sjeti se samo kako je Saku zatvorio bio utakmicu. Bez problema. Puno asistencija ima, mislim da je drugi, ja mislim, poslije Trenta, asistent lige od bekova. Dobar isto prema naprijed, neumoran, neograničen motor ima u nogama. Eto, haj ti mi reci. Može, to se meni je Cancelo, ok, kažem, igra obje pozicije, igra je lijevog i desnog beka često. Zna on je onaj klasični, inverted back, klasični Pepa u koji se invertira kao treći veznik kada jedan od veznjaka se priključi napadu skroz, tako da za mene apsolutno da. To je to, nema šta. Ok. Centralni bekovi imam 6 komada, ali pokušat ću i razdvojiti koga ćemo staviti lijevo i desno. Hajde da ovako u parima. Lijeva strana. Imam ti sljedeći, Gabriel naš, 6 glasova. Ali ovo ti je prevashodno s time što je on dao puno golova. To moramo imati u vidu. Znači, on je fakat zabio puno golova glavom. Rudiger, 4 glasa. Saiz, stavit ćemo Van Dijka, 4 glasa. Rudiger, Van Dijk i Gabriel. Ovdje treba da odaberemo jednog. Ja ću ići ipak sa, po meni, najboljim obrambenim trenutačno, općenito, ne samo u Engleskoj ligi, sa Virgilom Van Dijkom. Meni je taj čovjek jednostavno. Meni je nevjerojatno kako on općenito čita igru, postavlja se u duelima. Mislio sam da će nakon one ozljede teško imati puno više problema, ali nema, čovjek je, kažem, baš onako posložen lik koji ti neće bez veze uletiti u neku zamku ili tako nešto. Ok, u finalu Lige prvaka nije bila najbolja predstava, ali to ne može umanjiti cijelu sezonu. Tako je. Van Dijk. Za mene. Van Dijk. Ajmo još ovako razmotriti za drugu poziciju. Imamo Erika Dajera, 4 glasa. Joel Matip, isto 4 glasa. Fenomenalan ove sezone. Stvarno, on je u sjeni Dijka uvijek. Mislim, normalno kad si na terenu, odnosno kad gledaš Liverpool utakmicu, samo gledaš šta Van Dijk radi. Mislim, stvarno je fascinantan je lik. Ali Matip radi stvarno posao, baš vrhunski. Asistira. I mislim da je jedan od... Reci, prosto. Ništa ti se asistira, strašno dobro igra nogom, u loptom posjedu, sve mu je sav, čita igru, mislim, odličan. Ja bih samo dodao tehnički, nevjerojatno. Znači, ja gledam par puta onako zaleti se u prostor, prođe dvojicu, trojicu, doda lijevo, desno, bez problema, onda ju trči u završnicu, nekad baš onako, da. Dobar. Imamo jednog, opet iz Wolvesa, zove se Saiz.
4 glasa imao. Imao je pravu, dobru prvu polovicu sezoni. U onim mečevima kad su nas čekali utakmice protiv Wolvesa, ja sam samo konto kako će Saka sa Sajesom izaći na kraj, ali je izašao. Dobar je bio, ali Sajs je stvarno fenomenalan štoper tu s lijeve strane. Hajde. Da, pa i sistemu odgovara sa 3 traga. Ali ja ipak moram pored Van Dijka staviti još jedno kojeg smo već spomenuli, ali koji mi je bolji od ove trojice, a to je Rudiger. Pošteno. Dao je golova, jako zemlja, lud, mislim, stvarno mora ući tim sezoni. Okay. I znaš šta, ali baš me zanima to njegovo igranje s 4 pozadi, kako bi to točno izgledalo. To ćemo vidjeti sad u realu. Vidjet ćemo kako će izgledati, jel? Ajde, dobro. Znači, štoperski par Van Dijk, Rudiger. Može. Desni bek, ja ne mislim da ovdje imamo minuti da provedemo vremena. Samo ćemo reći, ko je, idemo dalje. Trent 7 glasova. Reece James 3 za početak sezone. Da je Reece James bio, by the way, fit cijelu sezonu, bio bi bolji, jer je meni on 100%. bolji bek. 100%. I upao je Livramento iz Southamptona. Šteta ozljede za Livramenta sada, što se desilo ovo Svidio, on neće biti spreman dugo, on neće biti do kraja godine. Neće, on je bio jedno vrijeme čak i naša meta za Arsenal, za prilazni rok i onda kako se to ozlijedilo, naravno, sve se jednostavno ugasilo. Nažalost, bit će, sad treba kako će se vratiti nakon te ozljede, ali bit će on dobar. Ok, centralni vezni, prvi. Stavit ćemo jednog centralnog veznog, jednog nekog box to box, tako recimo. Centralni vezni, klasični, imamo 4 glasa za Ward-Prowse. Fenomenalnog Ward-Prowse. Rodri 3 glasa, Thomas Partey 3 glasa. Mi znamo i mi uvijek govorimo kad Thomas Partey igra, on je najbolji na terenu. Mislim, to je nema tu priče puno. Ali nažalost Fred nije dovoljno fit i zbog toga ja njega odmah otpisujem iz ove konkurencije u koju bi ubacio i Fabinho. Jer Rodri i Fabinho meni nekako idu u par. Znaš, rival su jedan drugom, tipa Vieira i Keane. Oni su stvarno 2 jednaka skoro igrača za najveća, igraju za 2 rivala. I lomim se sad, Rodri mi je uvijek malo koplji iznad Fred, kako se Fred dodaje, koliko ima lopti u posjedu, kvalitetnih pasova prema naprijed, non stop dominira i meni on tu iznad Fabinha ipak koji je malo nekako više reaktivni, zaustavlja napade, pravi faule, prgavije, više mi se sviđa Rodri kako igra. Ali sad se ne mogu odlučiti između Rodrija i Ward-Prowse, ne mogu pametan da ti bude, nagnijem na Ward-Prowse. A onda evo, ja se tu ne bih previše onda ni gurao, ja ću reći neka bude Ward-Prowse i ok. Pošteno. Hajde, daću ti ma ne moraš, ja samo plavušu biram, Conor Gallagher, znači to će biti zvijer. Da kajemo, box to box imamo 2 kandidata, to su Gallagher iz Crystal Palace s 5 glasova i Mateo Kovačić iz Chelsea sa 4 glasa. I interesantno mi je da je Antonio Car izabrao Gallaghera pored svog Kovačića, pa malim te lijepo. Šta to treba da znači? Ne, hajde, obrazloži mi. Nema nikakvih problema, to apsolutno ništa ne treba da znači, nego čisto mislim da je Conor Gallagher, s obzirom da je došao na posudbu u Crystal Palace, došao je u novi režim, došao je tek pod trenera za kojeg ni ne zna kako igra, koji je tek došao u Premier ligu i Conor Gallagher je za mene ostvario puno više nego što se očekivalo općenito. Mislim da Chelsea u njemu ima igrača kojeg bi svako od nas u Arsenalu sutra potpisao. Odmah. Znači, mislim i Kovačića bi sutra potpisao, da se ne lažemo. Ali i dalje mi je nekako Conor ostavio veći dojam nego Kovačić, iskreno. Kovačić ima i one probleme sa ozljedom. Jedno vrijeme nije ga bilo u stroju.
Tako da zapravo Chelsea mora biti sretan što ima takva dva igrača. Kovačić tek ulazi u prime, Gallagher je u mlađim godinama, ali i dalje uče isto kroz 2-3 godine u svoj prime. Mislim da Chelsea, još što se tiče tog dvojca na sredini, miran i tako da mislim da ni s jednim ni s drugim nećemo pogriješiti, a za mene je ipak Conor stepenicu bio iznad ove sezone, s obzirom da je igrao u Palasu, koji je sveukupno gledano slabiji nego Chelsea. Sad po učinku ne znam iskreno gdje su, šta su, nisam to istraživao, ali meni ovako na oko je bilo puno ljepše i lakše gledati Gallaghera nego je ovo iskreno pošteno pratiti. Ali što ti kažem šta ima, zašto? Evo, vrlo jasno. Što se tiče igre na sredini terijena, njih dvojica su bare. Znači, ono kako igraš on the ball i off the ball, oni u onoj srednjoj trećini, on su skoro jednaki. Ali Gallagher ima taj dodatni faktor što on toliko ima želju da uđe u kazneni prostor i da da go ili da asistira ili ide korak dalje, uvijek ide u duel do zadnjeg milimetra. Nebitno će li se povrijeti, neće li se povrijeti, on fakat nema granice. I zato je na oko je puno više upečatljiviji svima nama. Plus dao je više golova, imao je više asistencija, ali vrlo su slični. Baš mi je ovo ekstra kako je ispalo između njih dvojici, znači da smo fakat dobro glasali u toku sezoni. Vrlo dva slična igrača, baš adekvatno za ove pozicije. Gallagher, ok, box. Ofanzivni vezni, ja opet nemam puno vremena da trošim, iako imamo 3 igrača sa skoro jednakim brojem glasova. De Bruyne 5, Mount 4, Odegaard 4. Ja iz ove liste otpisujem odmah Mount, jer meni on, ja ne znam, meni on nedefinisan igrač. Zgriješio ja, ne zgriješio ovim, ja ne znam šta je on. Boga, meni on igra sve žive uloge, ako se ne smiri u nekoj svojoj ulozi, poziciji, on će pregoriti. Trener, ne znam, mora meni nešto konkretno za njega. Da, malo je krilo, malo je ofanzivni vezni, malo je klasični, onaj centralni vezni, pa nekad pa se rotira u napadu. Tako da, je. Ne znam šta je. Ne znam šta je. I meni se generalno volio da se malo za njega više defini. Ne samo on, nije on kriv. Da trener možda... I u Engleskoj ista stvar. Ja ga vidim jednu utakmicu igra, uđe na desno krilo, sljedeću utakmicu ulazi mjesto, ne znam, ili Kane-a ili Sterlinga, ulazi u napad. Znaš, nema frajer, niko da ga postavi na jedno mjesto kada je ovo si ti. Tako da za najboljeg ofanzivnog veznog lige, ne može. Ostaje između KDB-a i Odegaarda. Volim ja Odegaarda i sve je to super, ali Kevin De Bruyne je osvojio ligu ove sezone. On je osvojio ligu ove sezone. Zadnje kolo, kad je bilo najteže, frajer je uzeo loptu i donio titulu. Nijem priče. Tako je. KDB, ofanzivni vezni. Evo još jedna pozicija gdje nemamo dvojbe, lijevo krilo. Son, 7 glasova. Ja mislim da je u zadnjih 9 kola dobio 7 ovih glasova. Što je nevjerovatno. I 9 ili 10 kola zadnjih, to sam nešto gledao. Dobio je 6, imao je početkom sezone još 1. Prvo kolo, kad su pobjedili City-a. Tad je bio kolo. Mislim da općenito lijevo i desno krilo ne moraš puno raspravljati, iskreno. Dobro, desno krilo ćemo pričati. A nećemo li stvarno? Hoćemo, Boga. Son je lijevo krilo, nemamo dvomice. Možemo malo kod centarfora sad i IT dvomice. Pa ćemo se onda na desno krilo baciti. Harry Kane 4 glasa. Ronaldo 3 glasa. Jota 3 glasa. Jako je bilo, u toku cijele sezone je bilo jako puno centralnih špiceva koji su, jedan se nije izdvajao, bilo ih je uvijek 7-8 koji imaju u glas fore, znaš. Tu je bio vrlo često i Tony na početku sezone, Jota je bio, Ronaldo je bio, Jimenez nam je dobio glas ili dva, Vardy nam je bio par puta. I kasnije je Kane malo pojačao tempo pred kraj sezone i fakat je izašao s 4. S jedne strane imamo Kane-a koji je odigrao drugi dio sezone
odlično. Donio je Tottenhamu, uz Sona donio im je ligu prvaka, ali nije bio konstantan cijelu sezonu, mora se reći. Ušao u sezonu izuzetno loše, fizički nespreman i tako dalje i tako dalje. Imao je utakmica kad je totalno katastrofalan. S druge strane imam Ronalda koji je dao 18 golova, koji nosi raspalu ekipu, i koji je jedini uzor i jedini tačka gledišta u toj ekipi za sve one propale igrače i trenere. I imao je stvarno odličnu sezonu, mora se reći. Fakat, čovjek koji ima 37 godina. Mislim, to stvarno mi ne cijenimo dovoljno, bajke, ne cijenimo dovoljno šta je Ronaldo. Možda on, sad uvijek je tu neka dvoumica, je li on stvarno koristan United, baš to je takav, je li on tu treba United možda treba nešto drugo. To su sad druge priče, da. Ali činjenica je da je on nadljudski napore čovjek radi. Je. Žota mi nije tu, ne mogu ga uvrstiti, jer prvo što Fred nije ni prvi izbor cijele sezone. Znaš, i nije mi neki sad on goal getter, on daje dosta otpadaka, daje dosta tipa Enketija golova, Enketijevskih golova, da, puno. Ne znam šta bi ti rekao za njega. Meni on jednostavno nije dovoljno tu zaslužio. Po meni možemo staviti Ronalda, iako Kane odrađuje isto velik posao za tu ekipu Tottenham, ali što si sam rekao, nije bio konstantan cijelu sezonu. Ronaldo, što si sam rekao, kakav je takav je, opet je toj ekipi donio nešto. Jeste. Mislim, moramo biti objektivni. Evo, ja bi iskreno stvarno... Ajde, diskutujemo, nije sad nisam ni odlučio Ronaldo ni Kane, nego eto kad izvagaš, jel? Ne, ja bi stavio Ronaldo. Jel? Da. Ok, ja sam ne znam, u nedoumici tu bi vas da sam mislio malo možda jedan promil više za Kane, ali hajde nemamo ni Manchestera u ekipi. Ma zato. Stavimo jednog Manchesterovca. I ostaje nam desno krilo, Salah 7 glasova, Saka 5 glasova i treći je Sterling sa 2 glasa koji nema dovoljno tu da uđe u priču. Svi ostali su nekako podijeljeni. A realno, ni u ligi nema dobrog desnog krila. Kulusevski, kako se vrte, je ušao i on je onako izgleda solidno. On bi mogao nam iduće sezoni, tu donijeti malo dvomnica. Ali između Salah i Sake, Salah je Salah. Mislim, ne možemo mi tu oduzeti. Ali, dugo u ovom drugom dijelu sezone, dobar dio mečeva nije postojao na terenu i nije davao golove. Mora se reći. Dok je Saka s druge strane, momak od 19 godina je stao da izvodi penal u finalu Evropskog prvenstva. Da. Gdje te cijeli svijet gleda. Cijeli svijet te gleda. Znači, ti si mladi igrač, odvažio se, stisnuo si dovoljno petlje da pitao ti trener špuca penal, rekao si hoću. Cijeli svijet te gledao. I fulio s penal. Tvoja reprezentacija koja nikad nije osvojila taj trofej je ispala za trofej koji su svi čekali da će osvojiti. Iz takvog razočarenja ti ulaziš u sezonu u ekipi u kojoj nema dovoljno drugih igrača koji bi te sakrili malo sa strane da ti preživiš sam tu svoju traumu i da šta ja znam pokušaš. Ne, nego od prvog kola ti moraš biti taj koji ispostavlja, koji deliveruje. I on je deliverovao cijelu sezonu. Cijelu sezonu momak daje pre maksimume. Sve. Ja ne mogu da prestanem gledati njegove kompilacije ove sezone. Ono što on pokazao meni iz mentalnog, te mentalne strane je elita. Ima on tu tehnički, kad gledaš, ima naravno, on se još i fizički razvija, je bilo 21. godina. Ima on tu još ispred sebe puno puri, da se ne jede, što mi kažem. Ali s mentalnog gledišta je on elita. Sad, tako gledajući, Salah je 7 glasova, ubjedljivo najviše, ali ja moram staviti jednog Arsenalovca u ekipu.
Meni je vrlo žao. Stvarno. Imamo dovoljno ovih Liverpoolovaca, nek se ljuti ili ne ljuti, ali jedan Arsenal mora tu biti kad već stoji Tottenham, kad već stoji Chelsea, zašto ne bi naš? Šta ti misliš? Pa ne, pa okej, znaš šta, mislim, jako težak izbor, jer obojica su stvarno nevjerojatni igrači. Jedan je sada, drugi će biti. Pa ja mislim, sada me pitaš ko će imati bolju iduću sezonu. Ja se već malo dvoumim. Znaš, od njih dvojici. Jer sad već Saka će imati sigurno još bolju sezonu. To je nedvojbeno u mojoj glavi. A Salah pitanje, 30. godina, istek ugovora, hoće li, neće li ostati, kakve su mu ambicije, hoće više para, sve to sad nešto ulazi u neku priču i tu mi je sve u stvari okaljalo u njegovu sezonu, malo moram te reći. Mislim, nije bio ni blizu impresivan kao što je bio prije ove prijetodne 2 sezone, 3. Znaš, dao je golova, dao je 23 gola čovjek. Mislim, sa Sonom je bare jednaki su po broju golova. Mislim, platni kopački. Mislim, ne mogu. Ali ja moram jednog Arsenalovca ubaciti. Nisam imao gdje drugo nego na ovoj poziciji. Pošteno. Gabar si, ali neka naših malog čilija tu. Jasno. Eto, jesi li zadovoljan? Slušaj, Jose Sana gol, Cancelo lijevi bek, Rudiger i Van Dijk centralni štoperi, Trent desni bek, Ward-Prowse centralni vezni, Gallagher box to box, Kevin De Bruyne ofanzivni vezni, Son lijevo krilo, Saka desno krilo, Kane Ronaldo u napadu. Dobro, pošteno. Eto, Salah imamo najboljeg strijelca lige, Sona u ekipi, imamo Ronalda sa 18 golova u ekipi, imamo Saku, imamo Kevin De Bruyne, realno najbolji. Skroz smo dobro izbalansirali. Ja sam gledao, ne znam, čija je bio sastav Shearerov ili čije. Desetero iz Citya i Liverpoola. Dobro, pusti njega, nebitan lik. Kakaj, tu je bud. Oni gledaju samo znaš, tipa evo, upravo Salah, igra za Liverpool, najbolji je. Mora biti, da. A jebote, niko ne uzma obzir, pa stani ba jebote, Saka je jedan ili jedan Gallagher igrao u Crystal Palace-u, kako bi igrao, ne znam ti, sad Rodri u Crystal Palace-u, jel? Pa nikako, to je takva priča, mora tako ići priča, znaš kako to ide. Tako da, hajmo mi malo biti alternativni. Tako je. Prava raja. Eto, tu je ekipa. Ti zadovoljan, jel? Jesam. Kakav ste očekivanja za iduću sezonu, jel prerano da o tome pričamo? A malo i meni osobno je, jer hoću prvo vidjeti ipak pojačanja svake ekipe, šta će ko dovesti, šta će se tu iskombinirati, pa ćemo vidjeti. Pošteno. Slažem se, neka bude pending ovo pitanje, emisija za preview engleske Premier lige, koji ćemo odraziti jednom mjesecu. Kad počinje sezona, Malin? Prvi, samo malo, onaj vikend u kolovozu, 6. kolovoza, 6. i 7. kolovoz, to je 5. kolovoza, ja mislim da će početi. Znači 5. 8. da će početi petak na večer, prelazni rok se otvara. Molim? 5. 8. Da, uranili su ove godine jedan tjedan jer zbog svjetskog prvenstva i znam da se onaj zadnji vikend u studenom kad se igra Premier Liga da je bil kao sad mail, neki dopis vamo tamo da se zabrani da top 6 ekipe igraju međusobno. Jesi vidio malim te to? To sam te baš htio pitati. Da, Englezi hoće, sad kontaju da se neko ne smrda u zadnjim utakmicama. A ne, nego to je Sky Sports inicijativu napravio. A da? To je čisti biznis, nema veze sa sportom. Mislim, nikad ne možeš prestati se čuti, siguran si da je biznis umiješan. Da, ali nekad se baš iznenadiš. Ali stvarno do koje granice idu, pa to je fakat nemoguće jebote. Da, jasno. No comment. Ali to je tako je kako je. Jasno. Ima li pojačanja koji su dogovoreni već, da ti znaš? Ja znam da je Dembele na korak prelaska u Chelsea.
kad sam ti ja to poslao ima tjedan dana, mene tamo u onoj grupi više niko ozbiljno drži, ja moram tamo revolucije neke uvesti. Onda mi Čebo počne neke izvore slati, bez izvora šalje ovo, ja rekao, Kemale, dragi. Popusti Kemo. Eto, nema šta, Erling Haaland je dogovoren je Carlos u City, Prišić je prešao u Tottenham i završio karijeru, došao je Carlos u Vilu, došao je Foster u Tottenham, dobro, to su 2 free transfera Tottenhama, sad vidio sam da Southampton potpisuje nekog golmana Citya, Lacazette je otišao od nas, otišao je put Lyona. Došao nam je Matt Turner, nam je došao. On će doći da s 1.7. on sad ima još sredinom 6. odigrati jednu utakmicu za ove svoje. Ko je za Vill došao? Za Vill je došao taj Carlos iz Sevilje. Ne znam kako United je doveo Ten Haga. Ja, da vidiš cirkusa kod njih, ja pratim njihove ove transfer news. U zadnjih 5 dana se povezali sa 16 igrača. Oni su gori nego mi. Kod njih je veća trauma nego kod nas. Da. I šta još ima, da vidim, da razmišljam, Leicester traži zamjenu za Tillemansa. Ovo ostalo više manje sve mirno. Brighton potpisao nekog Paragvajca, sad sam čitao, tako da vidit ćemo. Ima li ovo, ako si pratio, ima li što od ovoga za Darwin? Ovako, znači Darwin Nunez, jako je velika priča o tom Liverpoolu, ali ja mislim i dalje da Liverpool nije njegov prvi pik. On je u najnaprednijim pregovorima cijelo vrijeme bio sa Unitedom i zapravo ja mislim da se jako, znači taj Romano je nešto pisao kao 80 plus milijuna eura plus bonusi, bla bla bla. Sve leži u rukama jednog čovjeka, Jorgea Mendesa. Jučer sam čak pročitao informaciju da je on zakasnio tjedan dana preuzeti Nuneza i da ga ganja od 2020. da mu bude predstavnik, jer je znao koja će biti paka. Uglavnom, to sam pročitao da ga ganja od 2020. i da je zakasnio tjedan dana prije željenog transfera, htjelo se Nuneza ugurati u City, a ne Haalanda. Htio je zapravo Nunez uletiti jer je znao da će City platiti veliku tu agent commission, tako da su se htjeli s tim provući. Na kraju Haaland je otišao. Sad ćemo vidjeti rasplet situacije. Ponuda kao je pripremljena, ali ja čitam da je Pariz isto umiješan uvelike. Ne lažem te, Pariz je umiješan. Čak je jedno vrijeme bio Bayern, sad kako im odlazi Lewandowski, nisam siguran koliko će Bayern to. Ali ja sam nešto malo pročitao da PSG vodi u utrci za potpis, a bila je tu jedno vrijeme i Barcelona, ali Barcelona nema novaca. Bili smo čak i mi jedno vrijeme u utrci, ali smo odustali skroz od toga. A United od 3. mjeseca vodi pregovore sa Nunezom. Ja kad morao paredat, rekao bi Liverpool zbog Lige prvaka. Zbog toga što on savršen fit za Liverpool. Ja bi pričekao, ja ne bi otpisao Pariz. Ogroman ugovor je sad došao Kilijanu i bit će tu još svega. Vidit ćemo, glavno. Zanimljivo ljeto pred nama. Kako će se timovi pojačati, veliko je pitanje i vidit ćemo šta će se desiti. Sa naših igrača prije svega i ostatak Premier Ligi. Sastaćemo se opet. Hvala ti, Toni, za ovo gostovanje. Hvala svima na gledanju. U ovoj sezoni imali smo puno emisija i dali smo puno sadržaja. Hvala svim pratiocima na podršci. Idemo u iduću sezonu još jače. Nadamo se da ćemo uspjeti u predsezoni odraditi par emisija oko pojačanja i svega toga. Ali eto, ostaćemo dužni tu informaciju dok se sve ne posloži. Hvala ljudi i čuvajte se preko ljeta, nemojte previše izgoriti na suncu i pozdrav. Izgorite u transfer vijestima kao svi mi,
Pačenici, to vam je dobro. Pa nije ni počeo dok ja sam gotov. Čučiju sjeda ovdje, Šahman kad uđe u grupu samo ovako, muka svima. Jest, bukvalno, nije ni počelo jebote. Nije, a bit će show. Hvala ti, Toni. Živio. Ništa, uvijek. Živio i čujemo se. Ajde, pozdrav.